murakoze. Natwe nk'abanyarwanda dutuye hano Kakamega twarishimye cyane. Igihe batubwira ko fiase izabera hano, twarishimye kabisa kuza gushigikira ikipe y'u Rwanda. Twarishimye kuza gushigikira CGF na APR n'andi makipe yose yaje. Twarishimye kabisa kandi turabizi tuzatsinda. Turishimye kandi ndabizi ko bizagenda neza. Kabisa tuzagera intego no gutwara igikombe kabisa. Paka amakipe yose yahagarariye u Rwanda tuyari inyuma paka kumwisha. Asante sana. Nikibona iyi mikino ya FEASA ihinduye muri iyi minsi none FEASA yabereye hano muri Kakamega. Hanga biashara bimeze neza, biashara iko sawa. Watu ni wengi. Tunashukuru hata kuona mandugu. Mimi nimekaa huko sana Kenya miaka 4 bila kuona Mnyarwanda mwenye anaongea Kinyarwanda. Nimeshukuru sana. Hawa ni mandugu zangu. Naona kabisa wako sawa. Nimefurahi kabisa hata kusikia mtu akiongea Kinyarwanda. Nasikia furaha kabisa. Nasikia furaha. Alafu muende msalimie watu wa Rwanda. Mimi naitwa Patrick Akizimana, mimi ni mtu wa Kichukiro. Mimi na support Rayon Sport. Asante. Sawa. Nawe murakoze cyane. Amazina natwa Gakiza. Tutuye naha Kakamega niho dukorera. Twishimye bwa mbere twumva ko mwageze naha. Twarabinezererewe ku munsi w'ejo tubona amabase ashik naha. Byaradushimishije. Ubundi kandi ni courage kabisa ku bana bacu baserukiye igihugu. Barakoze cyane kwitanga no kwitabira amarushanwa ari kubera hano Kakamega. Twarabyishimiye cyane. Mu rugo ni Kigali turabasuje cyane abari. Okay. Wowe nanjye nitwa Ishimwe Rodrigue. Mbere na mbere mbanje gushimira abasore bacu bitanze bakabaje hanga guhagararira u Rwanda. Rwose baduhagarariye neza. Ikintu nababwira cyo natwe nk'abanyarwanda turahari kubashyigikira. Twabukereye kabisa nubwo turi mu mahanga ntago byakuraho ko twaza kubashyigikira kandi tukababira. Nanjye mu rugo ni mu Rwanda i Nyamata mu Bugesera. Murakoze.